Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na James, asaan na akayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abaro, aging ga ita. Pinaggidan ko ti dua a babae nga inaram. Ket jak magustuhan ti imbanag na. Ket daytaman ti naksalaysayan dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni James dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O anya Franklin, ada ka din kaya na mo? Awan pa nga rod, pare. Awan kapoy ka. Kita anak man. Dua ti kaayan ayat ko. Ne, apay ngay adwa, pare. May salaang, maditi dua. Sikan ati siyak. Ah, Oh, pare, uminom tan. mm, Nabukbukan tan ti baso ta. Sige, cheers. cheers! Ayos Mala, agpulutan ta pare. Naimas day ta pulutan ta. Awan nga rod, pare. Diyak ko makayat ti aginom, tagi na naak. Ang pilitin nakmalt. Wen agas ti bannog ti arak. Sa anak ngagbartag, pare. Ang mga no sa anak to ang makariing adagos intong bigat. Wen kadi, basit lati inuman ta. Diyak kayat ti marabyan unay, pare. Ang biyahe ak pa intong bigat. Diyak kayat ti mapuyat. Wen mala, shut ta manan. Oh, adtoy ti kape. Kastaman ti kayat ko kan kayoli. Pasangwan naklat ta iti kape. No kastango may kasarungkaran. Rabi iuna yan, James. Kan agat-arak ka nga imay. Sana bali ta sa anak mo na baratek. Basit lang ti ininumi kini pare Franklin. Ala, agkape ka nga rudan. Bayat anapudot pa eh. Yoli. Agmay sakan sa ita dito'y balayo. Wan, napanakiriyon yun dananang kantatang ko. Inton ka ni kadwang nga aldaw ti sangpet da. No kasta. Maturog ak nga rodan dito'y balayo Kaduan ka tagmay saka. Anya? Wan, nakayatin ti agawid. Ang mga no kagatindak to manin ti aso di tadalan. Anyan, day ta arason mo. Kinamat naktupay itay nagdakkel nga aso. Imbag tanay lamangak. Ka, nang rabi ka din? Saan pa nga rod? O ala, agkape ka pa'y. Tainak mangisagana iti kanam. Yoli. Uy, apay asimra ka dito silad ko. Ingka maturog ijay salas. Nagkatutilamok. Yoli. Hindi nakarakupan Arakupen ka atay ayaten kakat nga rod. Yoli. James. Agsa pa magayaman. Wan nga rod. Agsapa gaya. Naimasam tinaturog. James, kaano nak nga ikalaysa? Ha? Masapol nga ikalaysa anak mo. Ala. Kitain tanong ka sa no. Bumangon tan. Tagawid akmatan. Sa di numanan tinagturugam iti rabi James. Ijay balay ti girlfriend ko Asino a girlfriend mo? Ni Yoli. Yuli. Girlfriend mo pa ini Yuli? Idin to ta girlfriend mo ni Marlene? Duwada nga rod a girlfriend ko, nanang. Ay saan na nasaya ati kasta? Agpili ak to kadakwada iti kalaysak. Na, kalay sa? Adda aya kwartam nga aramata? Awan to pa'y urnong mo tasadot kamat. Di agagatak to into na danton asawak.
Nilatatang mo ti mga asikaso iti garden. Idento ta sika, adda kala diti balay nga agululdag iti agmalam. Apay, James, di ka kadimasyan ka ni tatang mo. Tulungak tulat ta ka di. Ay, agsalukag ka. No ada planom ang mga asawa. Ay, sadot ka tao. Kababain ka laeng. Si kalati baro diti lugar tayo, asa daw. O sige, agkape kang James. Tanapudot pa'y day ta kape. Naimas day ta akape. Makapasaya at iti sanunat. Kakasta tilakok akape di ta istor ko. Naimas ngagpaiso ah. Magustuhan lakit di dayto ni nanang ko no maramanan na. Ala, bayam ta ikan kanto iti may sa abaks. Pangramanan ni nanang mo. Agyaman na ka. Oh, Kat, kumusta mo ti garden mo? Anya itayan ti mulam? Ay, aduho ah. Nagduduma. Kaya't naasawan, nagagat ka nga garden. Ay na, ad-adan ang mainlafak no kasta. Ha? Kasta ti kayat ko a boyfriend. Nagagat ngagtrabaho. Ha? Wala. Talaga nagagitak. Ay, gayam. Ang mga no nalipatam akasangay ko inton Sabado. Adaya imbagam akasangay mo. Inton Sabado nga rod. Umay kanto dito balay Kasi katikang runaan asa nga ilik. Kasta ka di. Oh, anya ngay mati regalom to kanya. Nasken ka di pa'y dayta. Wala. Naragsakak to iti dayta nga aldaw. Nang runa no adda regalom kanya. Mabalin ka di, regalwan kalangan itinasamit akis. Ay basta. Kaya't ko nga adda regalom kanya. Ta birthday kat nga rod. Sige. Bayam. Tekang kanto iti regalo. Ay, saan lakay? Di mo ikan iti kwarta dayta sadot nga anak mo. Ni nanang mat. Ato iti 2 baw. Agyaman naktatang ah. Anda ni gatang ko iti regalo kay girlfriend ko. Asino a girlfriend mo ti isagutam? Ni Marlene nanang. Apay. Ando ay ati girlfriend mo, anak ka. Dua ti girlfriend na. Ala tatang, ina ko na. Tenak gumatang iti regalo kay ni Marlene. Sagmamano da ito ya porcelas, ading? Dayta manong. 20 pesos lang. O sige. Gatangak da tatalo. Mabalin ka di nga ikabil mo iti box. Kaya't bunganem. Tapang regalok iti ag birthday. Sige manong. Adda ka di pay? Ang mga no kaya dyan na yunan iti kwentas, manong. Saanin? Gastos la dayta. Asino ka diti sagutan nyo, manong? Day may kadwa kaayan-ayat ko, ading. Kaya't mo asawan, adda pay first girlfriend mo, manong? Win Ay, isumot lagayam akirmat ka Daytoy laang saglala ka apolseras, ti kabalam nga isagot iti girlfriend mo? Saan ka kading agbain? Anya? Ay, kasi dagiti girlfriend mo. Ay, sapay ko mata i-break da kan. Ala, mabit lang ta bungon na ti regalom a balor ti 60 pesos, manong. Ape kasla uya mom day tayo regalo nga eh. Saan madagasta, manong? Awan dakas na, no lalakain man ti isagot mo iti girlfriend mo. Ngam ti mati, pinagsukot mo ida. Oy, anya ko matibibiyang mo, Saan kan nga girlfriend iti duwa no di mo mat maikan iti napipintas a regalo? Birthday pa mat nga rod. Kababain ka laang. Amang no ibasura na laang day talalakain a polseras. Agtip-tipidak nga rud. Abay, awan makukwarta manong. Idin to duwa ti girlfriend mo? Ay manong, sapay la ko mata i-break da kan dagiti duwa a girlfriend mo. Adto yung regalo ken ka, Marlene. Happy birthday. Nalakalaing da ito regalo ken ka. Ngam nagtao di ti puso.
Sa babaeng tilaan, dayta. Oh, nabungon pa yun. Nagpintas ti pan nakabalkot na. Wen, yan sa babaeng tilaan, tilinawon, dayta. Dayta lang, tinabalak. Lukatak man. Ha? Wanag paiso. Taymat sagsasang apulo ijay saydo. Ngam, saan na iti sidewalk tinagatangak? Ala, awan anyaman na. Ipatid ko lang taday ito arigalo. Tanaggapukan ka. Ala, umikan. Inta sumango amangan. Ado ti saganak ita. Ah, sige, tani. Mabisil na una yan. Dayta lang ti sidain. Nateng nga da sardinas na. Kat, naimas mo dayta ah. Ilutuan da kiti na mas asidain, nanang. Ay, manon abulahan nga gis istambay ka, James. Kastam ka dilatan, di mo ka ditulungan ni tatang mo nga garden. Masadutan karod nga gardin, nanang. Kan kabalan pa imot ni tatang. Tulungak tulatan Inton dinan ton kabalan. Sadot ka. Kati maday. Agsapol ka iti naimas asidaem. Awan mat nga rod itad mo nga igatang iti naimas asidaem. Alakit din. Kaya gluton iti naimas asidaan. Kataniyoli, tatang, nanang. Kumusta kayon, nana, tata? Nay, adamat bang ngawit mo, yulay. Anya ti kayat asawan day ta abag, yulay. Nana, tata, imaya kun diti balayo. Gaputa, masikuga kun. Kat ni James ti ama. Ha, Anya! masikog ka, balasang ko. Kwa, nanang, tatang. Dito yan nga agnad ni Oli. Wala na. Nasken nga ibanagnak ni James. Wan tatang, nanang. Iso nga isa ganahan yun, ti panagkalay sa amin kini Oli. Anya! Adamanin agtok-tok-tok. Siya kun ti mangilukat. Asino ka itayan, balasang ko. Siyak ni Marlene akaayan ayat ni James itabangir a barangay, nana. Adamot igam mo abag. Wala na. Dito yakon balay yung agnaad. Kaputa masikuga ko. Anya! Diyak kayat ti pumanaw dito balayo, James. Diyak mat kayat ti pumanaw, James. Kwa. Kasano da ito yan? James, no kayat mo, ijay tan balay nga agnaad. Anda urnong ko apag kaserta. Sana mabalin, James. Naska na siyang ti kalaysam. Kwa. Dito yung agnaad. Na di mo kayat nga agawid tayo di balay, James. Diyak mat kayat ti agawid. Diyak kayat ti pumanaw dito eh. At the responsibilidad mo kanina, James. At dada Marlene kaniyole iti may sasilid. Agkasilid da. Kwa. Apay, mabalin ka diya, duadalangan nga sa waag, nanang. Anay ko, tatang. Tibibig ko. Bimtaksan. Ay, mangibabain ka nga inanak. Awan pa'y pakaragsakan mi kaninanang mo ngay naramid mo. James, anak. Kaano ka ngagnakam? Sadot ka lang arodang. Saan pa'y nga umno ti araramidam iti babae? Maistresakan ka. Bakit? Ingka kasarita dagi jay babae. Tanay, awan mati agpabigay kadakwada. Ti kayat da, agnaagdan adwa dito'y balay. Ay, mabalin ayam ti kasta. Wala kay. Inak idah kasarita. Anay ko, nagsakit matan ti panang tungpam kanyak, Yoli. Anay. Anay ko, Marlene, tinong panak mat. Nalawlawaganin ti panunot ko. Ah, Saan kagayam apag tatakkunan?
Kabailak apadakkelan da ito'y ipasngay kunto nga uray awan ka. Yoli. Uray siya. Uray saan kan ngagpakpakita pa'y James. Ngamin, awan met gayam sergim a tao. May saka pa'y apakpakanak no bilang tagasawat ah. Jak kayat ti sadot akaskan ka. Sadot ka a tao. Ita, pinagsukot na kami iti biyag mo. Awan manak nakam mo. Saan kan apagan ano, James? Saan ka apagan ano, James? Maudin daytoy ang panagkita ta. Anay ko! Tanang, tatang, kasanuitan. Napukaw kong dayuli kan Marlene. Kad, anya ko mati aramidam no bilang taadda pa'y laeng dito'y balay. Hoy, James. Agnakam kan. Laglagi pam, aduan to ti agbalin aputot mo. Kat pagrabangam ida suportaran. Isu amanipod ita, aggagat kan. Tapno maipaay mo ti suportada. Tatang, Hindi pa'y la abinagbagaan ka. Ngam awan denggam. Manipod ita, liklikam ti babae. Kat ipamaysam ti aggarden. Wando saan, mangsapol ka iti natalgad apang gedam. nanang, Agnakam ka kuman, James. Di na kam ibabain kan ninanang mo. Agbalbaliw kan, para iti pagsaya atam, James, anak. nagpasngayan da Marlene kan Yoli, Mr. Lonely, kat nagrigat gayam ti pagrebengak, gaputa dua nga ubing ti supsuportarak. Amin amat gedak, ipaay ko kadakwada. Tuy pagayam mo, James. Agyaman James, iti daytoy apakasaritaam. Ala, pag nakmamon dayta. Kat sige, ituloy mo ti aggaget nga agtrabaho para kadagiti putot mo. Kat dagiti putot mo ti agbalin nga inspirasyon mo nga agtrabaho. Ipaay mo ti pagrebengam kas amada. Tainton dumakkel da, saan da kan tumet amalipatan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na James, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Jane. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan serbi ti adu a kwarta. No saan mo met asalwadan ti salunat mo. Ken no naimot ka kadagiti dadakkel mo. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasangsangpet mo laang ang rumwar ka manan? Awan pa'y turog mo, Mario. Agin na nakakumamot Sayang no sa anak arumwar ita, Jane. Ita nga oras asumang patdi agi deliver iti ikan. Saan ka kadian nabannog ang naggapo iti biyahe? Nasken alipatak pa lang ti bannog ko. Awan ilako ta no sa anak arumwar ita. Kinunak ngamin asan kan nga agbiyahe, tapno saan ka amapuyatan. Sayang mat no jak awatan day jay abiyahe. Bakit? Isupay mat Lakay, saan tamot nga agkurkurang? Adamot basit nga urnong ta. Saan mo kumamot nga abusuan tabagin? Kabaalak mat. Di na ka di pakadanagan. Nagagat ka unay. Kita amot ti salon at mo amangan no agsakit ka. Di nakpakadanagan kunakmat. Sige, di naktaktakan. Taamangan no diyakon maabutan dagiti delivery truck.
Saan ka di pa'y asin mangpat ni tatang, nanang? Si Mangpat idi nakaturog ka, ngam rimwar manan. Awanin oras ni tatang nga ginana, nanang. Dandani saan kami pa yan nga agkita. Di nakngarod patpat dyan, anak. Uray ibagak nga agina na, ngam masayangan mo't itibirok na. Nagagat unay ni tatang. Ngam, kaasimat. Tadi pa yan maturog. Kalpasan amay tulod kay dya pagadalan niyo, sublatak ija pwesto. Tapagawidak, tapno maturog mat. Sige angarod, nanang. Takaasimat ni tatang. Bakit? Anyat araramidom dito'y palengke. Sublatan ka nga aglako, tagawid ka. Mapan ka maturog. Alaman nga ron bakit? Makaturog at lain ti may sa oras, mayatan. Anya may sa oras. Maturog ka aging kaagsapa. Tapno masubot mo ti puyat mo. Ay sus, bakit? Awan mapasamak itibiyag tayo numat maturog aklatan. Ay nalakay. Talagaan natangken ti ulo. Basta agawid ka, tamapan ka maturog. Agina ka. Ala, wanan. Sige nga rod, agawid akpay. Kunakno ti anak ko ti agbambantay, si kamot gayam, Jane, balasang ko. Apay tata, ada ka di bagayo ka ni Mario? Adda nga rod agbirbirok iti arkilain na alugan inton alas 2. Umay ko kumaibaga kini Mario. Ay, saan nyo pa'y laang nga ibagbaga ka ni Mario tata? Bayan nyo nga agina na. Awan pa'y turog na day jay. Ay, sapay na itid kunti number ni Mario iti agbirbirok. Ang mga nuawagan na ni Mario. Ay, awan man nga ruden ah. Para manulaang manan nga oras ti turog nan tatang. Ay, pasinsakan abalasang ko. Jakmat nga min among awan pa'y turog na. Sobra ti kinagagat ni Mario tatang. Isu ti parikot ko. Awan inanana. Magbagaan nyo man kiti. Parang dumungag kada kayo. Kastagayam der aramiden ni Mario. Bayam, kasaritak taw. Naimbag man, tanaran na asikat agbambantay manan. Apay Edna, Umutang ako mamanang. Bayadak no agsweldo nila kay ko inton Sabado. anya ti utangam. May 1 kilo abangus kan may 1 kilo agalunggong. Sige, uray saan mo nga utang. Ited kon para kadagiti kakaan na ka. Ay na, naimbag ka talaga manang. No ni Manong Mario ti adda ditoy. Ang mga nujak pa'y maiturod ti umutang. Nagado ngamin asauna no ko. Ibaga naman ang asadot nila kay ko. Kat agtrab-trabaho man. Ngam talaga laang akurang ti sweldo na nga agpaay kada kami. Ay, pasensya amon ni Mario. Gagat na ngamin amin agagat. Di pa'y kat matmaturugan ano ko. Imbagkan ko na taadalugan ng arkilaan da. Awan nagatang naga po iti sobra kinagagat ng aglaklako iti ikan. O, ato yan ti may 1 kilo abangus kin may 1 kilo agalunggong. Saan mo nabayadan dayta? Agyaman ako unay manang. Anya oras kasi mangpat dito'y balay wena? Pasado alas 5, nanang. Apay ka di. Awan ka din ni tatang mo anasang petam? Awan mat, nanang. Kaano ba'y ka di anasang patak ni tatang dito'y balay? Hanyaman nga tanga oras api manawan. Para manuman lang nga tanga oras titurog nan. Sa inton sumangpet, rumwar manan amapan mang sabat ka dagiti may lako nga ikan. No da kayo nga iti rumwar amapan bang sabat iti ila ko yung nga ikan. Madimot nga rod ni tatang mo. Kan awan magisagana kadagiti ka sa pulam amapan nag-eskwela. Ay balasan ko, umutang akman iti kwartam. Ay un nanang. An-anwan nyo aya? Gumatangak ko maiti si daag. Bayadak to, inton mabalinen nga apitan jay imuulak apit chay. Ay un nanang. Kan uray san yun nga utangan. Ited kulatan akwar tayo. Para kada kayon daytoy. Ay na, agyaman ak nga ro da, balasan ko. Awan anyaman na nanang. Umay kayo lang dito'y balay. Nawan may gatang yu iti sidaan niyo. Taikan kayo. Ay, mabainak mat ngamin iti asawam, anak ko. Anya ko mga iti pagbainan niyo.
Basta umay kayo lata kanyak, no ada kasapulan nyo. Sige nga rod anak ko. Kat agyaman manan. Bakit? Apay akas jet imbagbagam kaninana. Apay, ada ka di madi nga imbaga? Umut utang iti kwarta. Ngam imbagam kit din nga oray saan nan abayadan. Katuan ata nanang kukot nga ron. Imbagam lang arudan adinan bayadan ti kwarta. Imbagam pay nga umay laang no adda kasapulan na. Maruam laang no kasta ti aramidem. Saanan nga trabaho Day talatan dumaw dawat ti aramidem nan. Saan matakas na ni nanang? Saan mat nga umasidag dayjay? No saan na talaga kasapulan ti kwarta? Mabain mat laang dayjay. Jak tu pay maikan ni tatang ko. Tadyak kayat amaruam nga agdawdawat latan. Kat ikamot ngamin Obligasyon tayo nga anak, dagiti naganak tayo. Napigsada pay mat nga agtrabaho. Agsalog mat ti pigsadan, Mario. Iso akasapulan da tayo mat nga anak da. Impag kumano agrigrigat ta, kat saan mat? Adamat basit, uray kaskasano. Matangak man iti may sakilo abangaws balasang ko. Mabit lang, tatang. Nagbiyahe ka di manen ni Mario. Ahiwan, tatang. Kapigpigsaan ti biyahe na ita. Isong awan manen inanana. Kinasaritak nga rod may papan iti dayta. Ngam talaga asaan adumngag. Uray siyak, tatang. Saan nakadenggan? Oh, ato yan ti may sakilo abangos. At to'y matibayad ko, balasang ko. Ay, saanan, tatang? Itad kunday ta, para mat kada kayo. Ay saan balasang ko? Numamuan ni Mario, ang mga nukaungat na. Saan yung amin nga ibagbaga Ay nagsingpet ka maten, balasang ko. At ayo ti ugalim, iti ugali ni Mario nga anak ko. No awan may gatang yu iti si daan yo, umay kayo laang dito Basta siyak ti agbambantay, saan ko apabayadan ti alaan nyo? Ay agyaman ako unay, balasang ko. Lakay, uray saan ka pa'y nagbiyahe? Adayo day ta biyahe nga awatang. Sayang nga road. Uray sa anak nga rudan nga aglako iti ikan inton bigat. Awan mangisaga na kadagiti kasapulan ni Wena nga agiskwela. No siyak ti rumor mapansumabat kadagiti may lako nga ikan. Sayang nga road ti birok. Ayabang pay laang ni nanang mo, tamaturog dito'y balay. Ta iso ti mangisaga na iti kasapulan ni Wena, iti isaserak na iti pagadalan. Ta sikapay laang ti mapanmang sabat iti mailako nga ikan. Makamo ka nga rod. Total awan mo't lang dingdenggam nga ibagbagak. Ay, dayta ka na yun timang manggagkukon ka. Di ka pa'y katagyaman, ta nagagatak nga asawam. Kita aman ti asawan ni Edna. Sadot, kanayon nga umay umutang ni Edna ijay pwesto. Iutang na ti sweldo nila kay na. Katanya kay nga rod. Kat agkarpintero laang matiam mo nila kay na trabaho. Nakurang kit di iti diskarte Agbisin lang arudan ti pamilyana. Di pa'y lakat aggunay nga agbirok iti sa bali a sideline na. Mangnamnamalatan iti sang kabasit a masapsapulan na. Ay, basta ti importante, saan tayo latang agsaksakit. Uray awan makukwarta. Kasta ti pagsasao ti sadot nga awan ambisyon na iti biyag. Wun tasi kakit nga rod kat Diyos mo ti kwarta. Ano sandak pa'y laang nakaduan nanang. Nagbiyahe nga min ti asawak iti adayo. Saan ang makaawid inton parbangon? Awan anyaman na balasang ko. Ayaban naklata no kasapulam ti tulong ko. Ano sandak nga rod nanang? Awan problema iti dayta anak ko. Maturog tayo nga rodan. Tamasapak arumwar inton bigat. Hello, Edna. Apay nga mawag ka? Manang, saan mo ka di pa anangag ti damag iti radyo? Anya adamag. Diyak pa'y matinlo ka ti radyo. Timpadamag daan na disgrasya alugan. Tilugan ni Manong Mario. Anya? Manuda na disgrasya. Pasublin ni Manong, isong awan kargana. Isulaan tinadisgrasya. Intaray dan iji ospital. Sige nga, Rod. Mapanak iji ospital itamat laan.
Saan? Saan na mabalin na po dati may sasakak? Diyak ipalubos. Lakay, awanan maarami idam. Kaderderte to lang di sakam. Ad-adda ang makapadakas ken kano saan mo nga ipaputed. Apay mo tinakastoy tinapasamak kanyak. Apay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya nga minti inararamid mo aya. Apay anay bangga tilugan mo iti bariyer. Nairidapak. Gapo siguro itinaurno nga po iyat ko. Katsak nasiputan. Ngadak gaya man iti igit ti kalsada. Dayta nga minti bagbagakken ka. Imbaglaangan tasakam laang tinapukaw mo. Saan kat ati biyag mo? Gabalya pa'y ti Serbina. Nuawan matan ti sakak. Saan ka ngagsaw iti kasta? Gapunta ka sa pulan da ka iti anak mo. Mabalin mo pa'y mo ti makapagna, babain iti muleta. Ngam saan ako napakapagtrabaho. Kat adda akmat ngagtrabaho. Manipod ita. Ni tatang mo ti agisagana iti balon mo. Kanda dumapay aka sa pula medyo pagadalan niyo. Siya kung ti agtrabaho, tamarigatan ni tatang mo. O, nanang. Anak, saan na ka di nga ibain? Tapilay akon nga, ma'am. Apay ko mga ibain kayo, tatang. Ayos lang nga rod kan ka. Asya akong tikadwam dito'y balay. Kay kayat ko pa'y Saan kayo nga min amakadkadwa dito'y balay? Takanayon kayo umot nga awan. Oh, makita. Naragragsak pa iti anak mo, no si katikadwa na dito'y balay. Palak tupay kadagiti daddo maakaadala. Takanayon akadwa dati amada tunggal ada event, iji pagadalan. Syak, kanayon aninanang tikadwa. Damdamagan da kan tupay dagiti kaadalak, tatang. Saan da kakanupay ang nakikita? Anak, kayat mo ka di ang makita, dak. Uray pilay akon. Uray pilay kayo, tatang. Saan kayo nga ibain? Simbing pa ti asawak, manipod kas jay tinapasamak ken kuana, Mr. Longley. Saanan anaimot kadagiti naganak mi. Gapo ta nakita namet ti tulong da, idi iso tinadisgrasya. Tinulungan dak anang asikaso ken kuana. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman ak Jane iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laang ngamin, apagin na nain tayo, matibagi tayo. Saan apuro kwarta tinapateg. Makinantupay ako nada ket madadael. Anyan to lakit din, tibagi tayo. Ngem nasayat met, ta nagbaliw ti asawam. Ket sapay lako ma, tagtultuloy yan dayta, apa nagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jane, manipod syudad di Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami ting kapanang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasamak ti saan mi aninamnaman. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo,
Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok dayta. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga. Nagkorni ka. Sige man laangan. Promise. Sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan nga pa iti mapaspasamak. Saan ka nga gayat iti sabali, ha? Hindi, ay niya daytan ni bagpagampol. Sumsumgarak. Ikarikmakan ka. As si ka lang ti babae nga inak ayatan. Uwanan. Ala, kanin tanda ito'y inorder na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wana nang, ni Paul Dayjay. Paul Gayam, tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Adda ka no pa'y ipaaramid ni nanang nakankuana. Pay, pudno, plano yun, ti agkasar. Wana nang. Ay, kat, sa dino ngay, ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Ngoray pa'y addanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaad. Dahit imbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kan kuana. Kasta ka, day. Ne. Uta cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labit Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Apay, anak ko. Anya tinapasama? Nakita ka matlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayon nga istorya ni Paul lakayan ayat na. Uwan manong. Siyak ni Janet. No apay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul lakayat ka ama-am mo. Ngam kastoy mat tinapasamar. Plano iti mapanagpasyar iti balayo manong. Itinagawid. Kailatlatan na natumba. Indeklarada ni hospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwana. Isumat lagayang makaslagpakpakada iti naudi nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapod mo na. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ano dagiti plano mi? Ngam saan matgaya man na matungpal. Italak tayo latan kanya po Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya mo no agayatak tupay manong. Nagsakit na ito na pasama. Saan nagsan nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak itinapasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman nak, friend. Dua atawon ti relasyon yun niya. Wan, katplano mintag kasana. Nagsakit ka talaga panunutan. Wan nga ron. Ngaman niya ngay. Saan tayo mat akontrol ti biyak ti tao? Pudno mo't ket di Kat, kasano nga rod itan. Agtrabaho tapno makalipat Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ila ang tinapasama. Kan nagkariak ni Paul. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na?
Nga isulaang ti lalaki nga inak ayatan. Adda ka pa'y laang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang ngamin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan da. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Ang nakaparabaw dita lamisang Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul ti nakaparang. Naskan apilitam ti bagim ang makalipat, anak ko. Adaaw ting medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iramandak man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kayat ti sumurot. Saan itan? Kaya't kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalang tagbati. Alam, mabalin ka diti agpakuyog ken ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin ta. Diyak na ron magbayag di sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na nakanayon mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Wan, nanipod na itapon. No kasta nga agapuak ijay trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang mat itugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na nagnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurugan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kontulata sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputan nakapagpanunot kan anayng bag. Wan nanang, Makitak mo't lang ti isam di tarupa. wan nanang. Ay, wan gayam, umay dakdagasan inton madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, rumwar ka akakadwam dagiti gagayem mo. Rumbang laang day tang aramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wan nanang, ladawan tayon day jayin kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay, nagpintas. Ladawan ta tinaka-display ijay, nanang. Ang picture tayo man nga adda di tulungan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, Rupis tayo kano, panana. Oh, syakti mang picture. Kaso katakman day ito picture dito yung cellphone ko. Oh, sige, ready kami, Janet. Okay, 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito, ikaw iti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayat-mat nga minti ag-swimming dito Nakalinlinis ang beach. Kasano, ita ka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituin Ay, katwan Hello. Hi! Hello. Siya ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko dito Uy, apayakas na ka. Ayaban kayong tulaangan, ito nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan ng day ta Daryl.
Surut-surutan nakmatlatan. Kat bay certified single mat ni Daryl. Kan saan mat nga alangan tilanganak kan ka, friend. Yar aram naksamot din kan kuana. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka nga agong ungat Apay? Nabayagan chat ko ni Daryl. Iso tinang i-rekomenda dito a lugar. Tataga dito ida. Nagaramot kanya. Ngam, amumot nga engaged akon. Iso nga. Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretong kan kuana. Katanya nga rod ngay. Sika mo ti available. Sobra ka. Nasingpat ni Daryl. Awan bisyo nga. Amok ano agam amok kayo anasayaat. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladya kon kaya ti maisinakan ka. Kaapay, man. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makikita. Kat, kasano nga rodaytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidom daytan? Katuna, agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan na nga ni manong ko. Kaya't na mga asawa kon. Kat hindi nakita na nga kadwata dito ibaybay. Kaya't na, asika ka no ti maasawa. Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan makiasawa kan. Ada ngamin amak ko nanang. Amangan numapasamak manan tinapasamak kin ni Paul. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot pagbutbut nga maya. Diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, wan amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Nagayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, sigamat gaya manong. Agyaman nakta na kaumay ka. Siyempre, kaya't kung atindaran ti kalaysam. Nakapag-move on nakmetlaanan manong. Intalak kon kin ni Apo Diyos ni Paul. Kat patsak ano sa dino mantayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Ani, mayat matlaan ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matanda ito'y picture ta, idi nagkasarta. Wala kay. Kat isarunok to diya kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wala kay. Ala, ingkalupasanan. Daryl, agreeing ka. Kas nga maluklukat ang diri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Tapay ko maamabutang ka. Umay samot tinagal-alya ni Paul. Anya? Iti dayta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiwliwag man ni Janet, nervyos na. Agner-nervyos ka, Janet. Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jak pa'y nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idi pimusay. Saan mo tanagal-alya? Naku na ngamin ni Paul iti. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayater. Di mo man ipangagday ta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y laang ti aday di panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang.
Maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makikita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. Ito'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabali na bunga laeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik-nam. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga ron apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo ititunggal maysa. Ngaminto nagangay, inot tumat lang ang malipatam ti may papanken kwa na. Kat saan munton ama itagtagainap pa'y. Naglabas ang ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, ti lagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay pandarabay na imbag nga oras kada kayo amin.